Jambo tena ndugu msikilizaji wa sauti ya RTCV Pagoma. Tunashukuru kuwa mbele yako ni kipindi Mama na Jamaa. Tunasema asante kwa Mungu ambaye ametupatia neema ya kuonekana tena kwa saa hizi kwa kuweza kukuletea somo ambayo tutaendelea kujadiliana kwa pamoja. Hivi kabla ya kuendelea tutaweza kuwa na maombi pamoja na Mama Faisi. Karibu kwa maombi. Na tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu maana wewe ni mwema, tena wewe ni mwaminifu kwa ahadi zako na haukawie na kuzitimiza. Tunakushukuru kwa sababu wewe unasema mahali tutakuwa wawili ama watatu kwa ajili ya jina lako wewe ni hapo. Na mara tunaamini kwamba tuko pamoja sasa na msikilizaji wetu katika kukusikiliza. Tunahitaji uwepo wako, tunahitaji nguvu zako. Tunataka utuzungumzie kupitia kipindi hiki Mama na Jamaa. Asante kwa sababu umeandaa wazazi pamoja na watoto ili sote tuweze kukusikiliza. Na Mungu tunajiweka kimya tukingoja useme nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Kwenye mikrofone hapa tuna mimi Jisine Kavira kama sekretari wa CFF Poste Goma pamoja na Mama Kabuo Faisi mfanyakazi kwenye Radio Tele Source de Vie. Asante. Msikilizaji mpenzi, tunakukumbusha ya kwamba tumeanza somo hili ambalo tunaendelesha kwa siku ya leo, ambalo tulisema kwamba ni somo linasema juu ya sifa za mwanamke mwema. Sifa za mwanamke mwema ni somo ambalo tuliweza kulichambua mahali hapa. Na wakati tunaposema sifa ya mwanamke mwema, mara moja na baba uweze kujitia pale, sababu unyumba hautakuwa na mke mwema na mume na haiko mwema. Watu wote tumesema katika ile somo ya siku ile ya kwamba mama ni msaidizi wa mume na mume ni msaidizi wa mke. Ndio maana tunaposema mwema, mara moja baba unajua kwamba unahitajika kuwa mwema na mama anahitajika kuwa mwema. Hiyo siku tulikuwa mahali hapa, tuliweza kujadiliana juu ya huyu mwanamke mwema kama ni mwanamke wa namna gani. Tulisema sana juu ya kwamba mume wake anamuamini. Na wakati tulionesha ya kwamba vitu ambavyo vinaacha mtu anamuamini mtu, naamini msikilizaji uliweza kukamata yaliyo sehemu yako, sababu tulisema ya kwamba yule ambaye anaaminiwa na mume wake ama na mke wake hata kosa kupata nini? Hata kosa kupata faida. Hivi si kwa leo ambaye huko tutaendelesha tu somo yetu, mashairi yetu. Tutaweza kufungua Biblia zetu katika kitabu cha Mezali hiyo 31, 13 mpaka 16. Ni mashairi yale ambayo tutaweza kuyasoma ndani ya Mezali sura 31, 13 mpaka 16. Nitasoma kwa jina la Yesu. Amen. Anatafuta sufa na kitani na kufanya kazi ya mikono kwa moyo tayari. Yeye ni kama merikebu za biashara, analeta chakula chake toka mbali. Anaamka ungali usiku na kuwapa watu wa nyumba yake chakula na vijakazi wake sehemu zao. Anaangalia shamba na kulinunua, kwa mapato ya mikono yake anapanda shamba la mizabibu. Kabla tuendelee na somo hili, tutaweza kumsihi ndugu wa mitambo kuweza kututilia wimbo. Kumupata kwa maana tamani yake ni bei kali. Moyo wa mumewe siku zote umwamini, ni baraka za mwangika kwake siku zote. Mke mwema ni nani awezaye kumupata? Kwa maana tamani yake ni bei kali. Moyo wa mumewe siku zote umwamini, ni baraka za mwangika kwake siku zote. Mungu asante kwa kunipa mke mwema, aliyenipenda na wewe ukakubali. Tazama njoo huyu mke uliyenipa, nitaishi naye siku zote za maisha.
siku zote za maisha. Nitaishi naye siku zote za maisha. Nitaishi naye siku zote za maisha. Sifa za mke mwema zinazomutaja, aleta chakula asubuhi mapema, kuangalia shamba nzuri na kununua, taa yake haizimiki hata usiku. Sifa za mke mwema zinazomutaja, aleta chakula asubuhi mapema, kuangalia shamba nzuri na kununua, taa yake haizimiki hata usiku. Mungu asante kwa kunipa mke mwema, aliyenipenda na wewe ukakubali. Tazama njoo huyu mke uliyenipa, nitaishi naye siku zote za maisha. Mungu asante kwa kunipa mke mwema, aliyenipenda na wewe ukakubali. Tazama njoo huyu mke uliyenipa, nitaishi naye siku zote za maisha. Nitaishi naye siku zote za maisha. Nitaishi naye siku zote za maisha. Nashukuru mke wangu aliyenikubali, kwani wake wengi wanatenda mema, lakini wewe unawapita wote, ndiyo maana nitashikamana na wewe. Nashukuru mke wangu aliyenikubali, kwani wake wengi wanatenda mema, lakini wewe unawapita wote, ndiyo maana nitashikamana na wewe. Mungu asante kwa kunipa mke mwema, aliyenipenda na wewe ukakubali. Tazama njoo huyu mke uliyenipa, nitaishi naye siku zote za maisha. Mungu asante kwa kunipa mke mwema, aliyenipenda na wewe ukakubali. Tazama njoo huyu mke uliyenipa, nitaishi naye siku zote za maisha. 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 Asante sana ndugu wa mitambo kuweza kutuwekea wimbo. Tunashukuru na tunaendelea na somo letu ambalo linaeleza juu ya sifa za mwanamke. Mama Faisi, sijui kama wewe kwa hiyo verse ya 13 ambayo inasema anatafuta sufa na kitani na kufanya kazi ya mikono yake kwa moyo tayari, kama ungelipenda kutuambia nini sisi kama wasikilizaji? Asante mama kwa kuweza kunipatia neno. Kutokana na verse hii ya 13 ambayo inasema kwamba anatafuta sufa na kitani, ina maana makubwa sana, kwa sababu kama tutaweza kufikiria juu ya sufa na kitani, itatueleza kwamba ni mavazi. Hayo ni mavazi, na tunajua kwamba mara nyingi tunapofanya uchunguzi kuhusu wamama, wanawake wanapenda kuvaa sana. Si ni vile mama? Wanawake wanapenda mavazi sana. Lakini mama huyu, kitu ambacho nimekuta kwamba kinamtofautisha na wamama wengine,
yeye anatafuta sufa na kitani, na tena kwa ajili ya familia yake. Hajipendelei mwenyewe. Kwa sababu sisi wa mama tunaweza kuvaa, lakini utakuta ni mimi mama ninavaa mwenyewe. Siwezi kuangalia mume wangu ama siwezi kuangalia watoto wangu. Mwenyewe nitajua namna gani nitavaa. Yaani tunazoea kusema vipodozi. Sisi wa mama tunajua kujipodoa. Kujipodoa ina maana kwamba tunajipendelea. Utakuta nimeweka makeup mwenyewe, siwezi kukumbuka watoto. Naweza kuvaa perike ya $50, $80, $100 mwenyewe, ijapokuwa hizo ni pesa ambazo zinaweza kugharamia familia nzima. Kwa sehemu ndogo ndogo tu sote tunaweza kupata sehemu yetu. Mama huyu ni tofauti kabisa, kwa sababu shahiri linatuambia kwamba anatafuta sufa na kitani na kufanya kazi ya mikono yake kwa moyo tayari. Yaani wakati anafanya jambo lile analifanya kwa moyo tayari kwa ajili ya familia yake. Hiyo ni neno kubwa ambayo nimeweza kupata pale na kama baraka kwa mama huyu, kwa sababu yeye anafanya kazi bila kujipendelea. Yaani anasaidia familia yake bila kujipendelea mwenyewe, anatoa kwa ajili ya familia yake pia. Asante. Asante Mama Faisi, unasema vizuri. Kwa kweli huyu mama ni mama mwema, lakini tena mimi ningeliongezea kitu kidogo kusema ya kwamba anajua kutafuta. Kuko wale wa mama ambao wanangoyaka tu watengeneze na wanaikala fasi moja. Lakini huyu mama yeye anatafuta yenye anajitengeneza navyo. Anatafuta ile mavazi na ile mavazi ambayo alipata kwa jasho yake anaipatia pia kwa watu wa nyumbani mwake. Kuko wale ambao anakuwa smart, ama ni baba, unamuona kabisa baba anakuwa smart sana. Lakini sasa utasema presente bibi yake, unashangala. Wala unakuta mama na baba wako smart, lakini sasa watoto watatokea nguo zinaenda zinaonesha sura nyingine. Lakini huyu mama ni mwenye hango yake sashe, yeye ni anajuaka kutafuta, ni demarchere huyu mama. Yeye hango yake kusema mara mwana ngoa mume. Nimeona mwanamke mmoja mwenyewe alikuwa anagombana na mume wake. Anasema mimi nakupatia delea desimene uko umeniletea kitu fulani. Na wewe bakakupatia dele, na wewe utavipata? Mama Faisi. Sasa mama ninakuwa na ulizo. Mama huyu anajua kutafuta, na wakati anatafuta kwa ajili ya familia yake yote, si kwa yeye mwenyewe. Lakini sasa ulizo langu ni hili. Kwa siku za leo tunaona kwamba kuna wababa wale ambao sasa wanakuwa na wake, wanapata hiyo neema. Wanakuwa na wake ambao wanajua kutafuta na wanatafuta kwa ajili ya familia nzima. Lakini sasa kuna wababa wale ambao hawafurahie ile. Wababa hawa unaweza kuwashauria nini? Kwa sababu utakuta baba sawa na yule ambaye hafurahie hata ile baraka ambayo mke wake analeta nyumbani, anaanza kutafuta njia tofauti ambazo zinaweza kusababisha sasa mke wake ashindwe kutumika. Ijapokuwa hakuna hata hila ndani ya roho yake. Pengine hakuna hila ndani ya roho yake, yeye anafanya ile kwa sababu ameitwa kuwa msaidizi. Na naona kwamba ni heri asaidie jamaa lake. Lakini sasa utakuta baba sawa na yule anafanya njia zake zote, anafanya njama zake zote mpaka mama yule ashindwe sasa kufanya kile ambacho anaweza kufanya kwa ajili ya jamaa. Unaweza kuleta shauri gani kwa ajili ya baba huyu? Asante sana Mama Faisi, unaleta changamoto kubwa ambayo inapitika ndani ya familia nyingi. Wakati mama anatumika, mama njoo analeta kitu kidogo nyumbani, kuna wale ambao wameshawishi wababa wengi kuwaambia ya kwamba mwanamke akikuwa analeta rasio mnyumba, wewe tu atakudharau. Na hii inaacha baba haba ya mudharau, hata anaanza mara moja jipanga sawa sawa. Ndiyo. Kama alikuwa naona mke analeta kitu kidogo, kama ni kafranga kidogo, kusudi vyote vifanye nini? Viharibike. Anamuikalisha chini.
Na sasa kuna wamama nao wale ambao wakakuwa yeye njoo iko naleta kitu kidogo kunyumba, inakuwa shida. Baba hana amani, watoto hawana amani, anajikamata tu sawa tala tu. Kama mie siko humu, kumbe mulishaka fanya nini? Mulishaka kufa. Lakini niseme ya kwamba teme yetu nasema sifa za mwanamke mwema. Kama tunasema mwema, manake ni yule ambaye anatulia. Na wema huu uwe na chemchemu ambayo inatoka kwa Yesu Kristo. Wokovu unapokaa ndani ya baba, ndani ya mama, hakika baraka zinapoonekana ndani ya nyumba, tutajua ya kwamba tunajikomplete. Amen. Mwingine akileta mbunga, mwingine analeta sambaza, si maisha natembea mama. Ndiyo mama. Ndio maana baraka zikitokea kwa mama, azilete kwa faida ya nini? Ya jamaa. Baraka zikitoka kwa baba, baba naye azilete kwa faida ya nini? Ya jamaa. Ndio maana kama Mungu amekutumia kwa siku ya leo ili wewe njoo uweze kugaramia jamaa, tumika na unyenyekevu wote, sababu ni muda ambao Mungu alipenda uweze kuvusha jamaa, kuitosha kwa kiasi fulani, kwa ngazi fulani, kuipeleka tena kwa ngazi nyingine. Asante. Kitu kingine ambacho ninaweza kusema hapa ya kwamba kwa verse ile ya 14 mama ilisema ya kwamba huyu mama analinganishwa na merikebu ya biashara. Analinganishwa na merikebu, balitia kwa biashara sababu biashara inaleta nini? Faida. Ni kusema ni mama mwenye anatumika sana, anakuwa motere ya jamaa. Na mtu akikuwa motere ya jamaa, ni sharti motere iweze kuwaka kusudi jamaa iweze kufanya nini? Iweze kuishi. Ndiyo. Niseme ya kwamba ni mama anayepana uzima. Ndiyo. Ni sharti mama aweze kusurulikia ile uzima ambayo anayopana. Lakini tumesema ya kwamba mama ni moter na baba ni moter. Sababu wote, kila mtu ni msaidizi kwa mwenzake ili maisha yaweze kufanya nini? Yaweze kusogeshana kwa mbele. Bato inakuwa kama vitu vya mingi mama Faiz. Ndiyo. Mimi naona hapa sasa tunaenda kuporo hapa, mnatokea na madendo, mnatokea watu, mnatokea sombe, mnatokea vitu mbalimbali vinatokea ndani. Kusema mama iko na mapotentialite za mingi ambazo akizitumia kwa faida ya jamaa, jamaa itaweza kusonga mbele. Nimetaka kuongea kidogo juu ya huyu mama ambaye mashahiri yanasema yeye ni kama merikebu ya biashara. Ni kama gisi tumetoka kusema kwamba merikebu inachukua vitu vyote. Ina maana kwamba mama huyu angelionesha tu kwamba yeye ni merikebu katika jamaa, asiwe mtu wa kubagua. Sababu kuna wamama wengine wanakuwa na hali ya kubaguana. Kama ni wakwao mama ndiye atafika, atamuonesha sura ingine. Na wakwa baba kefika, atamuonesha sura ingine. Hapana, hiyo si merikebu. Sababu merikebu aye nachukua kila kitu. Yani kila mtu yeyote ambaye mama huyu anaweza kukuta katika jamaa, amchukue tu kama gisi merikebu inavyochukua kila kitu. Na angalie namna gani anaweza kuwasaidia wote pamoja, kwa sababu yeye ataendelea kuonekana kweli kuwa ni mwema, ni mke mwema, kwa sababu amekuwa msaada kwa jamaa yote mbili. Ni hiyo nimepata hapo. Asante mama Faisi. Akose kwa kuongezea pale, ukiona ile verse ya 15 mara moja inaeleza yale maneno ambayo umeyasema. Verse ya 15 inasema anaamka usiku na kuwapa watu wa nyumbani mwake chakula. Amen. Huyu mama haiko mama mwenye anasema haka mkitanda. Musongee baba yenu, mufanye hivi. Hapana. Iko mama mwenye anajihakikishiaka kama watu wa mnyumba yake wamefanya nini, wamekula. Nikupatie mfano hai mama Faisi. Ndiyo mama. Wakati yenye mtu anatoka kunyumba na hau kukula, unaenda fasi kwenye kuko watu. Mama ukwake naangalia mzuri, watu wanamna sawa wanakuwa aggressive. Nikakona nakula ndazi unaimaliza bila kunipa. Mara mama roho unapiga kitu unasema Faisi ananiima. Nakwazika. Sababu Biblia inasema mume wake anajulikana malangoni. Ndiyo. Yeye hakaukake kwa midomo. Ule mwanaume mwenyewe alitoka kwake kunyumba ashakula, hata fatana tena na kandazi kenyewe mama Faisi uliuza. Hata kwa wakugombana na watu atakuwa iko kalme, sababu kwanza alitosheka akitoka kwake. Alitoka kwake kunyumba anatosheka. Ndiyo.
Unakutaka cha kushangaza Mama Faisi, mimi niko nashangalia hizi siku. Huko unakuta kuko wamama wamoja wetu ambao anaweza kuwa na franga za kununulia watoto chakula, wanakula na wapigia wanakula chakula. Lakini sababu hapendi kupiga hata chakula ya watoto, anaenda uza mara moja tu frite, anazimwanga kusinia, watoto wanalogota hiwili na wanashinda njaa. 5000 francs angeuza murongo ya maharagi mama. Si watoto bangekula mzuri. Bangekula defwa. Sasa utakuta watoto biko nakula ile frite sande inakatala. Wala mtoto iko nalia njala, bui buko mnyumba. Sasa utauliza mama anakuambia, "Mwana kuwasha moto, mimi nasikia uvivu." Lakini huyu mama ni mama naye pana uzima kweli, sababu anaveye kwa watu wa mnyumba yake. Ndiyo. Asha tafuta kwanza, ameleta tena natayarisha kusudi watu wafanye nini, waweze kutumia chakula. Tena shairi lilisema kwamba anawapa watu wa nyumba yake chakula na vijakazi wake sehemu yao. Yaani mama hachagui, haone walio wa nyumba yake, haone na vijakazi. Wote anawapa chakula sawa sawa. Alafu sasa kufuatana na mfano ule ambao umeleta, mimi ninaona kwamba mama huyu anaweza kuwa na shida. Yule ambaye ananunua frite kwa ajili ya jamaa ili aweze kuwapatia chakula ajili ya uvivu. Hiyo ni uvivu na kutokupanga mambo sawa sawa. Ni hatari wakati anaweza kununua frite aitoe sasa kwa walio wa nyumba yake peke yao na asahau wale wenyewe wanaikala pale. Si hatari ile naingia. Sasa Mama Faisi na ile iko naendelea kuonekana. Ni wakati yenyewe unakuta mama ananunua kwa mfano sombe. Analeta sombe nyumbani, anasema njoo mboga zenye tutakula magharibi. Lakini wakati yenyewe anaenda uza kaliai wala kasambaza. Kasambaza kanakuwa tu kawake benyali zala na mume wake, wale wengine wanakula sombe, unakosa kama stoma zao balishaba mayai wala kama bali bakatazaka kukula sambaza. Shida. Anafunga, anapatia tu wale wake, lakini saa ya kufanya kazi wale wengine njoo watafanya kazi zaidi kuliko wale wa nyumbani. Ole sana, pole sana kabisa. Kabisa yeye ni mama mwenye anapiga, haiko telekomande hapana. Mfanye hivi. Vware kuko na wamama wenye walishaanza kwa naacha kazi zote, unakosa kazi ya mama mnyumba njoo ya wapi? Na kukoropa shambre yake fulani uende ukorope. Na kufula nguo za mume wake fulani uende unifuli. Na japo ana muda ya kufanya ile kazi, ana muda ya kutumika ile kazi, lakini sababu ya uvivu omwana enda tia kiti kwa jirani, wala nalala usingizi, wala hii TikTok. Mama TikTok ilikuya, hii telefone ilikuya, ilishaleta hatari ya mimi. Mtu anakosa na muda ya kupigia watoto wake chakula sababu aliona seri. Ilishakuwa shida. Mungu atusaidie sana. Huyu mwanamke anaendelea kutuonesha ya kwamba wakati mama unajiweka kwa kuweza kutia mafikiri ya watu wa nyumbani mwako muroho yako, unawafanyizia na vitu vizuri. Ule mtoto mwenyewe uko unaachia chakula kule apige kila siku, hata yua kutengeneza chakula gisi wewe ungeitengeneza, hata yua vware. Kuna wazazi hata wamoja wetu wenyewe hawajuake na wenyewe biko manyumba zao. Anashituka tu maragi lishakaisha sababu haonake hayuwake. Naye anaikalaka msalosa wa telekomande tu, anakuwa anasema msongee babenu ugali, mufanye hivi, mufanye. Baba ana lazima ya kukula chakula yenyewe mama ulipiga. Kwa kweli wa mama tuepuke maneno ya uvivu, kwa sababu kama tutashikamana na uvivu kuna mambo mengi ambayo tutaharibisha. Kama gisi mama kiongozi amesema, wakati tunasema watoto wafanye kila kitu, ile naonesha kwamba kuna uvivu. Lakini nafikiri kwamba mama, kama tunaweza kukubali watoto wafanye kazi fulani, ina maana kwamba kuna mgonjwa. Mama ni mgonjwa, kwa sababu ile sana hao wanaweza kufanya kazi ya kusaidia mama. Lakini mama kipona, rudilia kazi yako. Tubasindikize watoto. Watoto haiko kusema hatutawafundisha kazi. Tutawafundisha kufanya kazi, lakini wakituona pamoja nao. Unayua Mama Faisi, wakati nyuna zoea kutumatuma mtoto, anakuzarawaka. Anakupa na majina. Lakini wakati yenyewe mtoto anaona ya kwamba unamuingiza mukazi yenyewe peke na wewe uko mwayo kindani ndani, naye anaitumikaka na furaha sababu anajua muko pamoja. Ndio maana Mungu atusaidie tuondoe uvivu wa mama. Mama ni mama naye pana uzima.
tuondoe uvivu, tuweze kufanya kazi kama huyu mwanamke wa mezali ambaye anaifanya kwa moyo tayari, hasukumi wake huyu mama, lakini anaifanya kwa hiari. Katika verse yetu ya 16 inasema ya kwamba huyu mama ananunua shamba na kulipanda. Sijui Mama Faisi una mawazo gani pale? Kama mama huyu anaweza kufika hatua ya kununua shamba na kulipanda, inaonesha kwamba ni mama wa mipango, yani ni mama wa maproje. Kwa sababu kama mama anaweza fika hatua ya kununua shamba, alifikiri na kaona mbali. Unajua mama, wakati tunapofikiri juu ya shamba, ile natusaidia kuona maisha ya kesho itaendelea namna gani. Yani mama huyu ni mtu wa mipangilio. Tena si mvivu, sababu wengi wanaposikia habari za shamba pengine zinaweza kuwasumbua, na kuna wale ambao wamesoma masomo ya juu wanafikiri kwamba shamba kukua mtu wa shamba ni ujinga, kwa sababu wengi wanafikiri kwamba akisoma sana kazi ambayo anaweza kutumika ni kazi ndani ya biro tu. Lakini mama huyu ananibariki kwa sababu yeye anafika, anaona mbali, anatazama kwamba akinunua shamba na mwenyewe analilima na weke ndani mizabibu yake, anajua kwamba wakati ile mizabibu itakomea tena atakuwa amekuwa faida kwa jamii. Niseme hivi tena Mama Faisi, nikuongezee. Nikusema ya kwamba katika maisha nimetambua kitu kimoja, ya kwamba kweli mama ni nguzo ya jamaa. Ukifika mparsele ya mtu unamkuta mume wake ndani, jibu anakupatiaka jibu gani Mama Faisi? Anasemaka hapa haviko. Sinjo vile anasemaka. Naye na iko yeye. Anasema ase huko hakuna watu, na japo yeye iko pale. Ili inaonyesha kama mama ni nguzo ya jamaa. Sasa huyu mama nguzo ya jamaa ni sharti awe visionaire. Anaitwa kuwa visionaire, kuona namna gani atacreate maager ambazo zitaendelea kuzaa na kuleta maisha ndani ya familia. Ndiyo. Kwa kweli kama mama anakuwa bila vision, maisha ya jamaa yanazorota. Baba anakuwa na mipango ya kuwaza kwa mambo makubwa ya kule mbele, lakini mama anakuwa na vision ya kuwaza kwa mambo ya karibu hapa. Sasa wa karibu na wa mbali si wanajikomplete. Ndiyo. Lakini wa karibu hapa akakosa, hapa tunabakia na za kule mbali. Tutateseka tu. Ndio maana mama ni mama ambaye anapaswa kuwa visionaire na anafanyia hiyo vizio yake kazi, sababu unaweza concevoir vizio lakini kama hauifanyie kazi itakuwa tu sawa na bure. Huyu mama anaanzisha mradi na anaendelea kufuatilia umradi wake na kuuzalisha matunda na yanakuwa benefike kujamaa. Hapa ningesema kitu kimoja ambacho tumekwisha kukisema huku mbele, ni kwamba katika jamaa letu kusudi tuweze kuendelea kuwa na maisha ya kuendelea development ionekane ndani yake, inabidi sisi sote katika jamaa, baba, mama na watoto, tuweze kushikana mkono. Sababu kukakuwa visionere mmoja ambaye anakuwa na vizio tu na kuizalisha, na wengine wanakuwa tu bakumuona na bakudepase, hakutakuwa kitu. Na atachoka mbio naye. Ndio maana sie wote tuungane, sanfra ikipatikana mnyumba, tuikale, tuipangie, tuone namna gani ile sanfra tunaweza tena kuizalisha kusudi ikue desa. Meki ya kushangaza, kuna watoto wale ambao wanaonaka wazazi wamejitabisha kabisa, lakini watoto wanaikala tu pale tu kungoya tu wazazi. Yeye akipata zake ni mega tu. Hata contribute. Chakula imekuwa kumeza. Umekontribue nini kusudi ile chakula ikue kumeza? Sikuna kuenda shota mai Mama Faisi. Ndio. Mtoto mwenyewe na shota bido ya kuborne, si amekontribue ku chakula, please ke ule mwenyewe ngoya bauze bido ya kukinga ya 500 francs. Ndio kabisa. Huyu mama mwenyewe kubali kupiga tuseme anapiga kama kondimu nyumba, si amekontribue kwa ile $5 yenye baba alipata, itatumika tena pia na kujambo lingine, sababu ingeliuza kilo ya nyama kumbe nayo imeisha. Huyu baba mwenyewe alikubali aweze kuelekezwa katika mpangilio yenye imekuwa ndani ya jamaa. Wanaelekezwa wote, wanaelekezana wote pamoja, si maneno yatakuwa vizuri na utakuta ya kwamba familia itasitawi. Sanfra ikinapoingia ndani ya nyumba, kila mtu ajiweke
kwa maendeleo bora ya ile safra. Isikuwe kuna mtu yule ambaye anapenda apondee mwingine, lakini sote tuweze kuhimizana. Kuna wale wa baba ambao akiona mama analeta safra anapenda azimalize wala aziibe aende nazo fasi. Na mama naye kuna wamama wale ambao wanaona baba anajitabisha na mara mwana naye anaikala kitako anasema suli ni oaka. Uko unanipa havyo. Ndio. Na manake Mungu atusaidie sana. Na watoto nao wanatokea upande mwingine wanasema mlituzala tukufanya komande mtuzale. Tunapashwa kula yenye nyie mlileta. Nao wanakaa kitako. Mungu atusaidie sana. Maisha iko katika mikono ya jamaa na ni jamaa ndio inapaswa kuweza kuongoza maisha yao na kujipatia forme yenyewe wanapenda wakuwe nayo ni jamaa. Ndiyo. Mungu atupatie neema ujipatie forme nzuri katika jamaa. Tumesema ni sifa za mwanamke mwema. Mwanamke mwema ama baba mwema ama mtoto mwema ni mimi na wewe tunaitwa kuwa wema ili jamaa zetu ziweze kuongoka na kuwa jamaa zile ambazo zitaendelea kuvutia watu. Amen. Tuko katika mwaka wa hekima. Pamoja na kutumia mambo haya ya sifa hizi, tutaendelea kuwa na hekima ambayo itaendelea kuvutia hata walimwengu na wataendelea kuvutwa na couple zetu. Ndiyo. Tulikuwa na mama Justine kwenye mitambo pamoja na mama Kabu Faisi. Tunawashukuru na Mungu awabariki. Unaweza shughulishe wewe, unaweza mama. Mwanamke simama imara, mwanamke simama imara. Wewe ni jeshi kubwa ujitambue, wewe ni jeshi kubwa ujitambue. Mwanamke simama imara, mwanamke simama imara. Wewe ni jeshi kubwa ujitambue.